ma di kita sa luhna di ang ginami iboto nami na mabayan na mga duty acara bona taon ta sa daryon ima bona taon ni Siligar Oputuan Jujur tung masalah seruan nami di halajam muna yang ginami ng iboto nami ng suminak king jamidani amang kandida na madok Om Mahita bayang-bayang semua gambaran na nakapusugui. Jadi di dalam kebersamaan ini pernah bayang-bayang gambaran. Nah, lebih utama itu kebersamaan ini. Ipatadok kami diri nami amanginang dua dohita pinaparni oputuan opusumongga doho oprumiam. Ate? Oprumiam do opusumongga. Dua dohita pinaparni oputuan oprumiam do opusumongga kami masyakangan di angginami di boto nami na baru nami. Jadi perlu do masada kita tutu angginami doho iboto nami anon ororo pagidalanan ay siligari sinutihe itu ana siring do sokoni aladang pasiha masdadan alay perlu ipatadok kami diri nami kami ma pinoparni oprumiam jala selamon mungkin terus sepiga itadahami do sian horong muna alay hamuda manadahami mungkin kami manadahamuna karena wiwitu angin nami patida do ketua anggi Surabison do akan asing aram natadahami bolo di pesta silane hola tada Soekarno do ate hola tada napelo kapno pernah tua petuan hola tada Soekarno do habi untuk selanjutnya isra kami datang idul nami mabek atam si Orsma. Ini yang kedua kali kita ketemu ya. Pertama Tiki Bereku Muli Tuboruni Andiku Terlimu Isido na boto adong opuku di bapakku di biar apa mau lo kira aku mungkin isiatar rapat doa belum sedar mulu antiku berlimu gimana sih masih ada wijulu di rumah sakit harapan nih gimana lewat tiap hari antiku boto insya Allah mak mau lihat mak turut terkait mau lihat mak di panitia ya musuh memang kerja Con